Maabot in 19 nga paluparan habugos nga nasod, makakatagamtamin kabugosan nga 7.8 billion pesos nga capital outlay yan nga tuig. Iniinparan pag-ayad aton mga pasilidad ha aviation para mapaupay ang eksperyensyahan mga biyahero, sumalakan House Minority Leader ug 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan. Iginpahayag ni Libanan nga ini nga pondo in makakabulig pagpabaskog koneksyonan mga isla, kun enter island air connectivity, pagpaursahan turismo, pagsuportahan gudting nga mga negosyo ngan paghatagin trabaho ha mga rehiyon. Naglalaom kita nga pinaagi hini nga pag-upgrade, mas magiging komportable ang eksperyensyahan mga pasahero ha ira pagbiyahe, makakaaghatin damo nga turista, masuporta ha pag-orasahan small and medium enterprises ngan makakahatag hindugang nga mga trabaho siring nilibanan. Dugang paniya ang pagpublikar hini nga alokasyon in bahinhan obligasyon han minority nga isumat ha mga Pilipino ang mga importante nga lakat han gobyerno. Panuyo gihapon hini nga mahatagan hini gayon ang mga komunidad nga mabantayan ang pag-ursa hini nga mga proyekto ha iratag sa nga lugar. Subay ang 2026 General Appropriations Act, ini nga mga paluparan nga gintagan hinpundo para pagpauswagan mga pasilidad ama New Dumaguete, Tacloban, Mati Airport, Lawag International Airport, New Naga or Mok Busuanga ngan Candon Airport, New Manila International Airport, Catbalogan Airport, Calibo International Airport, Camiguin, Bukidnon, Dait ngan Bicol International Airports, Central Mindanao ngan Siargao Airports, ngan Antique Airport. Gintagan gihapon hindoon ni Congressman Libanan nga Busuanga, Siargao ngan Kawayan Airport gintagan hin kadugangan nga pundo para han night rating improvement. Ang night rating ang madton pagpaupayan mga suga, nabigasyon ngan mga sistema han seguridad base makatugpa ngan makalupad ang mga eroplano bisan kun gabi o madulom ang panahon. Sumalahan Department of Transportation ang pundo ing gagamiton para ang konstruksyon o pagpaupayan mga runway, taxiway, ramp, control tower, mga passenger terminal pati na ang pagpalitin mga dekalidad nga kagamitan han nabigasyon. Ginlalauman nga ini nga pitad in magpapabalik hindako nga ihapan mga turista ngan magpapadamon mga pasahero hadagko ngan regional airports habugos nga Pilipinas. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.